morning, wirigira bwakwa nwithirite uri na asubuhi njema amu iri tariki 23 mweri Jujo December on a Tuesday mwaka ni 2025 bita wa kabwe mutharimi bitakiria ngushuguri nkatho mbere buru nontubwa kurumirira agwitana batu ekinya kuma tariki 1 mweri jwa mbere January ya 2025 mwankana rua gatukumilekemelekeria mwaka jojo 2025 ninge tugetera gukongwera ninge gushokia nkatho inyinge kiri mwene nya murungu nontubu mwaka jo mweru 2026 ni bwega nontubu gututhura nontubu ku tugatwika nyombe nteto irairi na igweta kathetune ka Amero kuma kirini kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Na watu ka muramura jare maturene handiki betu banteto bandite kambi gutigira ne bakomureka ndena ordena gonto ni jare koja gutondoka kuma maturene county ya Meru na twambiririe na matheta muthoro mungento ningi kururia mata kwa gikundi kembe mbithe kuma county ya Meru baraba shumiretie kulalamikane kuingia kwa wagi bwangwe gatikati kambe mbithe ningi bakioria munini wa rais Professor Kithure Kindiki uria umete kuma karetuka Hamero kwithira gitigira na gusheria ningi guchwa twanyatongo kirimbe mbithe ningi guchwa ntaira ya gitwikite kironda gya nkoje ndegoro ya Kenya wagi bwangwe gatikati kambe mbithe muno kuma county ya Meru. Ni ripoti ya Mutugi wa Kiambi. Kundi Kiambe mbithe kuma Meru bawatanarita na atongerea bamashukuru ja tiveta ja kaunti ya Meru ne baumirita na komeneria thirikari na muno bakiorotithire kiara munini wa rais Professor Kithure Kindiki ne kiria bakuga barikara kuringirwa ngite ya kwithirwa Kindiki ni mwana wao ndikagitaga kurikana mbeu mbithe ba Meru kiritwa nyatwango ya kaejo kati mwana wao twanya tutu tukiarekithirwa ntere ingi omea Mount Kenya East na Professor Kindiki umite statistics ire kuonekana ruari Kenya ruari ni ati mumiru arari muyuthi wa mumiru wa mtu ari among the top mtu ra withira athomi lakini kintu kia kuriara nini ati itare kuandikana itare appointment isi onde turarinya na appointment cia sha ito kwetha twina appointment cia ite bibi nene muno thirikari ni cia inya youth position ki thirikari nene thirikari na lakini mumiru wa mturo waandikie mtu munini muno kwethira mumiru wa mturo thomi muno among the top antu braba thomi na kwethira mumiru wa mturo na antu baba andiki ba nini ironically na tukirikana bwe ya batutria antu bara especially batu youth twaringire thirikari kukura na antu bara batumikire muno kwetha twi support thirikari ruari unemployment nembete kwethira ye an issue kere batwe despite the fact that itwethete twina antu bathomu muno aja Meru itombete kwethira tukethira twenyuma kere employment kumaanisha na beto baraba thomi bateko kwa considered in those opportunities as they arise. Thirikari nene kuandikana every time ke public service nalo turongo ke iteko thizo bure lakini antu bara bakwandika bakuma ndene ya account ya Meru ni antu bakai mono na tukiuga twina thirikari iria ina mumeru ndene buru gitene kieguru kwou turia yuthi to Meru kaunti tukuria atwina thirikari gikwaria kana tubathikwa twina thirikari na tukiona mathitho ya thirikari eu ndene account yetu ya Meru kuruki bariuga ni bonete mibango ya gukiria mbeu mbithi igitithwo na mbere kaunti iria ingi ndi Meru guti mubango kinya jomwe bekirwa bakiuga riu ni bekimutene jo kura na gutejanwa ja munda jwa kirumi mwana kwithira bari na namba 2 ja nthigurune lakini imwana wetu thaire tukwaria thigita ria kugawa intobia thirikari watu youth tukumeana ato tigi to youth ba Meru county itokwana bethi ronga county wingi beithia mantu ja maingi ja youth lakini youth ba Meru county batigi nyuma na irio tukwira batu twina mwana wetu kuigira tukuromba thirikari ikwithira youth betu ba Meru county bombe kwithira kinyabo bakithira empowerment uria bangi bakugitirwa itwanete county wingi inya outside Meru outside Mount Kenya beithira empowerment njega na ketha bena youth summit ciao tigo empower youth ba county yu
kou ayuthi betu ba Meru County nyambo ibagwitia empowerment yombethe consider ko empower Mumiru kana muyuthi o Mumiru kenda tumba withe atukitani twinde Singapore tuende zote Singapore kenda tumba withe atukitani twinde Singapore na kenda muyuthi o Meru ethere pate ko consider kimanto ya empowerment tora county ingi tukwana sina Linda Summit itukwana county ingi muyuthi akempower ko politically economically na socially ni barombete thirikari kuingia jamwe mawira ni bekire ya Meru muno kire gukira kimera kia mira na nguruki gwikira yuthi ukaria bwa kung'ana ni kenda bagatiga kugwatwa baukira tuju twao tukuromba na giteo kinene ta yuthi ba Meru mira eritwe siasene kenda no ntwa bengi betu tuthomete mira tiuma babengi betu kwa yuthi babengi muno bakubwithi biashara ya mira iko ayuthi baba ingeru are bari yera na family nyinge muno ire yera mira nerito siasene iko manta menge thirikari promise re ku withdraw cartels ke mira iko manta menge thirikari promise re manto ne mira umiririe thoko itorone CS akiwanga ena weranga tutumba wiki Djibouti no ntiko nthenge wiki kuo na yure rwente ngi ura kawa gakurerwa ura mayani ya kurerwa kenda mira ithire consindwa ke kintu kia maana ta kintu kia maana ta kawa mayani kana nyatumba ko bite kwendwa nenya mira ne consider to siasa ne please buto koromba mtu wende ombewe mbithe akomba kwithirwa ekura mostly ki politics kada ki mantira yangi yonde withire mwana ora yukwa ka abducted nebi utumathai tuku resist manto na abductions tukera walindas ba tulweli na ba tu diatire mostly na bedro ba first bedro by first line kwithira ba to diatira ba tu as young people kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Akagiteno kau MC wa Mwanganthia Njoki Mugambi ona mubunge wa gicigo bunge kia Central Imenti Kilimangoshini ne bashithirite acheke bagiokirirwa ni akari kuma Mwanganthia nikira bakuga Njoki Mugambi ona Kilimangoshini ne baremi kuingia mawira ne kiribo jaikirwe kiri ngurumanio ya 2022 na ndija twikite mawira ne iguru ya mawira ne guti mirandi ya witi na mbere maturene nande ni boritie atongire babo gukokia mauro ninge kuingia mawira ne na kuruta ngogi iri mirandi ya weti na mbere ya maendeleo maturene otabure Jeff Wagituma gutariria nabo akariba wandi ya Mwanganthia bara bari na gikundi gikumenyekana ja sauti ya Mwanganthia ni baumirite na kumeneria MCA wao Mugambi Njoki bunene na kuga bakethera bakimweberia otongeriene kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 nuntu naete murongo na kuga kinya mawira nethira kibekira kagita ga siasa na aremi kubojuria mheshimiwa wetu natwirite akathithia factory iri antu bagakunda kanjo ici bakagwerwa na ayuthi betu baandikwe na akariba Mwanganthia bone ngugi na ndi untune bubu mheshimiwa wetu na ere murongo kankwenda kumwira nuntu borongo bwawe na paki na ende nuntu na ndi untune bubu akariba Mwanganthia bati umwitikia na bati umwenda nuntu araere murongo na kwaragia orongo na promise ite Mwanganthia ngugi nyingi ira untune bubu igatethia Mwanganthia nuntu tukejotegera kinya ukanenkera kana kanini mbacharikaga kinya ukanenkera kana kanini turakita kari manjira indi untune bubu kwina promise irekite auga akathithia migate kithiururi tuthie ngugi guti mugate jwaruma Mwanganthia kinya jumwe antu betu ti uma ane ankiariria njira ya kaongo gwatwikie nithi thai turite jana aru atukoromba murungu gwatu kaumira ku Njoki bejie na ngabana ao ngabana tibu anto beto ya tu promise uga keguru kia kathi agagekuneka lakini to make the matter was arogamia na kanywa kanene buruburu na ale mokeri murungu na ale reverendi auga we ejeta gutethia na eromba kweri anto beto eromba ri atethia keguru kiria oni nkoria Njoki kiuria ategete antu bandi saberete mwanka bathire augera agatuthire assessment arete daktari kaongo mwanka narwa ingarama nkoto kugita tugeta general asoka atwira akatuthiria skuru agatuthira kirasi ya special kirasi mwanka narwa ana bonde barabemento kabako mamanja asiari bariuma mukoro agatiwa agakaria mwekoro ageta mundene mwekoro agatiwa akaria mukoro ageta gutwira morome antu bandi saberete Njoki kora ugere tuthire 1
Nkoroki ni baitirite kathangu thio mujumbe wao Kirima Ngucine uria bakuga kinya nyuma yao kumuthura gipindi kia biiri ja mujumbe na Remi kinya kugitanga kisigo mbunge giki bethira bakiona utongeria maturene uti mujumbe ongidene ya Centuriment twathura mianka 10 tiga mheshimiwa Kirima Ngucine mianka 10 kana mianka 8 batu kinyoke ya kwithiri mwekuru urakamatite u antu eto tithena mwana bwaeto turuga mwankara twakinya tukwanjira kugitankanja na mwana ore mheshimiwa Kirima Ngucine akamatite gitumi niki kuma abotho guchibwa ruguru Centuriment bwa ruguru mwanka bwa gaiti batu katwanjirite imurungu nyo tutethetie Kirima kandigaririe batu ndo moro represented memorandum kana public participation na ala charia twegitangagwa administrative unit na twaigua inge ichaumire na baewa na cianga citendi na nandere kithurano giki kia recruitment ya jeshi yetu ira twaei kaikirwe na ara kwa raimu na bara ibaero sub county na ndikuwa taithura batwe ana beto batandikwa ura turengo kirietwa ngugi toria tukero mheshimiwa wenu Kirima no bui kuthingata manto jaja endera imwe na thingatire na aye wendi kuota ni ara bakirikiria baugite na ndi mujumbe ujo kinya wekire kithurano kijite kabakethira bakimwania nikenda bagachinchi otongeria kiri gicigo mbunge giki mheshimiwa Moses Kirima Ngucine no kondigaria muno woro thiuruka Centuriment yonthe ukiuga kawaga kwiwa antu beto munene wa security ndene ya Centuriment no Moses Kirima Ngucine rira kawa kayero Moses Kirima Ngucine niki antu tajukire atua ekono rore ya kawa ko tiga gutwa ide jonto ntu bakonjira kwendete gutukana ruge itebya njira kwandaka ire akoya kanjire kuendele Centuriment tiga gutwa ngaratani Moses Kirima Ngucine negitare akure gukinya turuga ciegana ni ciga na Kirima turanda go promise tuli sauti ya mwananchi ndene mwangandia wandi turenda gukwere gitare akure gukinya re kuga 1 tori kwera Moses Kirima Ngucine kaire 1 Kirima na wathiurukite akiuga tuta mtwacho tuta mwe barabara nto bakiunika ngara miguru ne ituta mwe kuga ate tuko boruga ituta mkai 1 time Kirima 1 time anjoke 1 time batu tu nyuma ya Kariba Mwangandia na tukabakaria na tukabatetera gutigwita boega mwanka tu kikise Mwangandia yetu na Centuriment igwitai nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam nacio nteto cigie kuthangalanua na kwaraganua kwa Kirua Technical Training Institute nishithirite igitamba mitandaone ya Kinande na unto butigirite mubunge wa Buri Mugambi ndikiri gushumiria ningi kutheria nteto ikonie kuthangalanua na kwaraganua kwa Kirua TTI akiuga tibu kuri ende ni gukirua nkathe kwa gicigo mbunge kia Buri kwithira kuri na polytechnic irekethira gitungatira youth na mbeu mbithi tikuma county ya Meru aki ende kuma ndena ondena and grone rinjira ya gukiria kithomo agikana nteto cia kwaraganua na kuthangalanua kwa Kirua TTI akuwa ni ngutu ntheri igutambua nacio itina ngwatiro ni riboti ya Mwende Online Boni akiaria mubunge wa Buri Rindikiri Mugambi na theretie nguto iria igutambua ati cukuru ya Kirua Tekiniko ke kuthamwa untu akua ukuri na cukuru yele polytechnic na TVET na ni polytechnic ekuthamwa na nikenda TVET yetana mbere okura akiwa Rais William Ruto na ritete ngwebo katho amwe na kureta mirandi kathomba cukuru ira nikenda yetana mbere okura agiukirira bonene barabara na nteto yu akiwa kaita karaba kwaria kiri mwingi ne baracia nteto cire na uma na witikika wale wa TVET yetu ya Kirua, President alitupatia milioni 15 na hiyo TVET sasa imeisha. 3 weeks ago tumepatiana manyumba 520 ya wanafunzi. Basi ya hiyo shule ya Kirua Technical inakuja ile President alisema. Kulikuwa na polytechnic hapo, hiyo polytechnic ndio inahamishwa kutoka hapo kwenda pale nyingine. Lakini unaona wajinga wengine
wanasimama kwa TV wanasema ati TVET ya Keru inahamishwa itoke hapo sijui iende wapi. Ni ujinga gani hiyo? Sasa hii vijana, hii watu wanaomba kura, muombe kura bila kudanganyana, muombe kura bila kusema uongo, muombe kura na muwe watu ambao ni kuaminika. Na mkiona watu kama my friend, don't waste your time na watu. Hakuna pahali Keru Technical inaenda. Government imechange program their courses. Ile ilikuwa miaka 3, sasa mingine inakuwa 2 years. Wale walikuwa wangojea graduation next year, imefanywa this year. Kwa hivyo kuna vitu viwili. Polytechnic inahama kutoka pale ibakishe Keru Technical TVET. Na hiyo TVET sasa imeisha na President William Samoei Ruto atakuja kupatiana hiyo shule officially. Nkulukia rwakinya kethira batena matoka na metho gutiombeka thirikari kwithira kireta mirandi kathomba cukuru wira na ningi kwithira cukuru uyu kwebelwa ntu akwa mwakene twitite kareterwa aritwa 3,000 ni ataomba waka nyumba 500 alafu nasema imehamishwa. Hiyo watu wako na akili kweli? Yaani hiyo waka nyumba kiana tukuwele teu. Yaani vikale kena kama mwelea kidamua igeka nyumba kiana. Bana. Hii watu wengine hapa wanakuja kuomba kura na Mungu. Ukanekera antitabau. Bako itakwenda antitabau. Responsibility. Wakenya bendi ile Europia ndio. January tutakuwa na additional 3,000 students pale Keru Technical. Akirikia na yakonia mathomo ya ujuzi mashinani ariwa ujuzi mashinani my brother. Ile umesikia. Hiyo akina mama wako hapo, vijana wanafanya welding, huyu mama anafanya tailoring. Watu wengine hapa walisema ni upuzi. Sasa hawaku provide alternative. Tunakuja ku graduate 1,350 hapa Tutwa this January. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Riri nire gitare maburaja digonko nabo atumiri barabara mono aitidia boda bakiurwa kwithira bakimenyera barabarene ningi kuthingatira mawatho kenda kutikethire kurina kuongeleka amugo tabarikia kwa mitino barabarene ni miario erekeretwe kire mbithi barabara aitidia boda tithira kanithia ke ende county inya ya Meru tabire dagara wa Egona agotariria anene babikibiki ndani ya gĩcigo mũnge gĩacukaga mang'ombe ibarothete gĩkaro na andũ angĩciokaria njĩra ĩmwe ya kũrũana na mĩtino ya bikibiki kagĩtani gaka kathigonko. Tulikuwa tunapanga mikakati ya usalama vile tutakaa na wale wageni ambao wanaingia na pia vile kuhusu mambo ya kufuata sheria za barabara. Traffic rules. Gakere mukaririgete wathitha bikibiki agatarakanithia Mosi Magwera na arutete mukana kiri mandereba mabikibiki na barabara nacio. Tukiambere gitwariria ni twauga kwina ageni engi muno macaga tariu ni gucite ageni na magaca na mabikibiki twauga every sector Ilimani ana tharakanithi kaunti no mbuge Ilimani riria rina mugeni kana mugeni ugaca atigakwira umite Nairobi aca kuiga acau athokoma thiete nto mau ni moto gucukia ni mathie makaiya bikibiki magaca musimu wa Christmas after maca mekala au makaloma bikibiki enge makathie. Tumekubaliana na wao pia waripoti kisa ama visa zozote zile zitatokea katika maeneo yao ya kufanyia kazi. Gakiuga bikibiki riko ringagituma barabara nena irene na mataa maingi kawatwa ba exhaustive inu ikuringa ni twaritie severale na atongoria nimbitite ma chairman twatongana no ntwa bikibiki inu
please kiongozi mbale ole nonto no komenya no muntu ne isura wekirete pikipiki enu exhaust anjichunge na thiarute nonto ne thireti kire usalama na riu kamugocerua mbera nimenda komera kamugocerua nonto bale ukagwatirwa utikaringire cia manueli mo kimwero kugwatwa kukathie station kuringana na bole kwabetukua uthii ugure exhaust njero ucenchanerio nenu yaku utigenu nabo kwena mataa mange namo magule. Yes, tunakubali antumetumekira magemia pikipiki lakini tugemetie excess kwena taa ikulalamikirwa ni traffic na tukulalamikirwa nkulalamikirwa kumenge taa inu ne kumulika nega anakuthia uthiete na maguru ni kulungama ni tuthie to reduce anaikira gataa ga size please utika risk nontu riu ona wagwatwa tio tutibota gugutethia ringi kiroma mandereba batikanye nchobi bathithete pikipiki igita riri ya sherehe tutira antumetu matigashereke ni tugwitikiria mashereke but kegwa ni sherehe thie sherehe wambite kuiga pikipiki utikathie kunywa na pikipiki ucoka ucakurutha accident njirani koguo ni tukumaromba na gitio obara makegwa mari makegwa na maria turai namo makathi kumera matuthikiririe butukumera nontu ikegwira njira imwe ya kurigiria accident utwike wathikirabu wa makuri murevi mukina twika revi maire me pikipiki ira kundu magutane okirebaga magecigo mongega jukaga mang'ombe konta tharakani thinki ripotera Meru TV ritoka mbetandagara waiguna nakio gikundi kia akarikuma Iembe ni bashumiretie kumeneria kira bakuga ni kamutugo kaithirite gakenda kwanda nkunyo kiri ciaca cia Meru yeigie kwibara batibati kwithira bakiolotero ningi okurwa ciuria bia bata ningi bakimeneria gikundi kira bakuga ni kia The New Dawn kira kiyikite ngabana mutumanto ethingia kira bakuga gitite na mbere kutharikira Peter Gatira Omunya riria nkirano cigite kia ongavana citite na mbere guchacha ningi ciaca igite na mbere kumatacia one term na two term akaunti ya Meru ni boritie ati gote mutongeria tibati kwithira kiurwa kiuria ningi akithira akimenerua arakubateri ende ti kwithira mutongeria akinirwa ake ndumo cia kumukatha ati kwirwa ni Jericho Kabalabala kariko akinyite agatia ni riboti ekome omutiga Itobi mbeta ndonga na teng secretary ogia maga PNU Meru County akwanda kuatire kwena mugurura tucoya muno mara na mangite munya tha cionthe na taci ntobe munya aria neto muthiata thiata na pia isi ta muguro njuri ati ma muguro njuri kwenda kwenda kwera muguro huu na iwata na munya kabisa na mbetire we ene mbiyo hapo kuona na utombo ta na ara Meru County oronyira utuguria ronde tekundu gaira na guria wetwara ngari okwenda no kuwa antu bembe siwini chokora siwini nini kagondo kwera wana mzee turesi marenene tafadhali sana tosimiane kabisa na zaji taginya siazi 2026 toeta mweri wa 3 na twazemania twetania muno ta makena akwenda kwariria manto ya mairi 3 kana manto ya kianike kuhusu munya rira munya ari mutongoria wetu ai ngavana tuonete maendeleo maingi sana tugone nya kianike antu beto igegeriro thingo na kilobu ngeti tare cie gwarukanga tubanjiriria huku motheri utheri kioro kiongwa kire kiara tionenya muntu guthambia kia uyurire katuguria rugo utheri atuina munene ombo tutethia batwe katuronere kaba munya ro tongorie nebo ibu ntoto kwa 27 tumuwete njara turethia tumugaritio tuko na muthenya na reka cionte PNU Franklin Muthari ni chairman wa bunduge kia bonda itugwira munya iboya no ntubo nyake yani keke toge mbere no twiriera
na kioro atwokera kusogere munyangata na ntabo turira gani keke to aturira ya munya aturira gani kira to na nyago sima na to gundige ke bonda eto musogere nkatha mno na ko nyaga bigibigi ko atwera to gundige ke mairitato iko kato atilete gundine ke yeto eto ko mya masimu munya kuma te renge tutetia bingi na bingi antu babe thaba gaberete ngabana to mutuma twethingia iba tuirerio ba tutomba utetho ngabana na ngabana ethumite awetu bonthe baira amba bayoka sibi ba thanu mutuma ba to ingele betere mero to ginyela ba to toire ao maithato tutona inya maendeleo no ambi ngara ge to na igologi isito ngana to ga bira tore ngana utebi nge seitie bi kaba ngaba no to gere ganike age yawo ganike eto na tera kwa miawa ware mai ware ganike ge ai dizai yare ganike ai ke kolla me ga na bienvenue la pita munya na urimi boeria bore bumweba utonga kadatuneka mero nibutite na mbere gutegerwa na gutegerwa ni njira iriko murimi ethira akigunika nacio ninge kwithira ari na mbesha mukone ekene thigitonga uri murungamiri munene kana CEO wa Meru Dairy na itithiti na mbere mitaratara ya wakibwa iwanda muno akiruta wira ni bwa uthondeki bwa irio bia ng'ombe kenda gutetheria murimi kwithira ari na irio bia ng'ombe bia kuguna ng'ombe ningi bia mbesha cia kumuguna we na kuguna mubuko jwawe ari murimi gutegethera kuri na ngarama inene ya urimi bwa area ni aretija kiri uruguri bwa kana utegeri bwa uthondeki bwa kiwanda kia mantu ya gutegera urimi bwa area ntere cia mitungo otaburia Jeff Wagituma agutariria. This project is worth 486 million. That is phase 1. Phase 2 inakuja na phase 3. Na phase 1 wana PS ni tuanze kusiaga chakula ya ng'ombe. Na hii machini itaanza na capacity ya 10,000 tons per hour. Hiyo ni kusema lori moja per hour. So in a day they will be able to do about 20 lorries every morning or every day. After that, tutaenda phase 2 when we are going to put in the dryers and the expansion to weka line nyingine, because the line ya kwanza imetumia 486, the second line will cost us 200 million. It will cost us half of that. But we shall be able now to do about 400 tons per day. Tulikuwa tunahesabu eketi ya garori 20 omuthenya ya tanda bwegeta rori 40 tu irio bitanga na Meru akira kire jambe ya murimi more than 50% ni irio bya ng'ombe through all of us. And number 2 gintu kenge na nikira kiumba gututhukiria biashara kana kiumba gutuma quality area kenama. It is that same field we are talking about, because pembe chiora chikagwa na Kiera wachikirwe ng'ombe tu. So Meru has become like almost an open market for everybody. Wajana irio biaku akwendi bichaka wara ara ni dibi etonya. Takabi yabi getoro. So tomba ko tena biashara na agwera kiro yo mndonge atuthukiria kana kathuka no ndubwa quality. I want to report one PS. We have upgraded our factory and now we have been ISO certified. Itoraza in the certificate last week. Kwa mbere kiumia kia mbere kia January ngabu itakaire ya to celebrate gotuika ISO certified, which means union and area operating na international standards in area leto ne nyuendene dunia yonde. So we are going to receive that certificate in the next 2 weeks. Na kidike kimoya ga tuteria nontu tokomba kuuga bia korea birango mbejeto ikorea. We know the contents, and our milk will be very, very safe and international. So what we are doing here, we are saying that we are preparing ourselves for the great journey. Non to the in area 640, to kona maziwa 640,000 liters per day. You know our target is 1 million.
And with the coming of the feed mill, milioni itafika ama itafika? Mnaona itafika? Gavana wetu ke budget yewe mbere na arari agwika mbeca cia kugura mbeu ya mpempe na babu ibo kumenya gavana already na distributor mpempe ciawe mbere ngaiura na ko aremi baandite mpempe. What you are doing here today kaburugurete big opportunities ciare mibeto bangi bomba ikobo support baburetera mpempe na mpempe u ichikomba ko kwethira che part of the raw materials iria bugatumira kuthithiria bya ng'ombe na nyonta egaliare nirigukamate renja uri ando ba momento ndo uri manda mege munoni tale ni madhabu tueni selfish mema ndo ya kwande the one deputy president manto ambochelo. It is not timanto wana. Because if you look at the provisions of the Constitution of the Republic of Kenya, it is a big favor and a big honor President Ruto has bestowed to this community. And the to our deputy president to Garwa. Bayi Tharaka, Bayi Batigania, Bayi Baimenti. Lakini to nananga Mount Kenya. Ah. Inya babu uraki hiyoria. Let us be selfish. To support enia. To support ni mantu ya. Na tu enya to bantu nabo kuiboya kimuru. Riri nirigita tukethira tukimurika magatheti nyuma ya gutegera njara jokari mashinani kagita kanda kainkai tocokera ndaita gukunda gikombe kerwe tukethira tugitegera irana cio ciringite biongo bia nteto ndegorone nacio cikimurikwa magatheti-ini jarene kwa ndina ngatheti ya The Standard niyo ikimurika mpangaratano yigie rwangi rwa ogima likana ogima ni utonga buni ugambi bo mumero agitegera mantu yigie ogima nigitegedia tugitegera mantu yigie kithomo kiritugiria gukiria mugongo kana girawika kwa bakiwa education is the key tukethira tugitegera mantu kabomba inya ya SHA na universal health coverage mantu ya SHA bado inaendelea kumulikwa na ntonigi ntukibati kwithira kiringo murashi ninge gotigira kuri na witi na mbere ninge akenya ne bakuguneka tukethira tugitegera na ikyo ni kiroto kia rais mantu igi Singapore. Kumbuka tumetoka bottom up tunaenda Singapore. Bitaka bomudharimi ugeta kurayani tushokerete. Karageni buguritwe ni untubu mwathani magita jonde okaire ndibwira kareni buguritwe amuno nturi nituciariri mwana toewa mwana wa kaije nabu wathani buri gituro kiawe rito riawe agitwa mugambithania mweninya mwathani baba wa Kenya na Kenya munene wa thiri. Riri nirio gita ria mambura jathi gongo tugikungwira guciarwo kwa mwonokia Jesu Kristo na mambura ja mwaka mweru 2026 mbito wa Kabwe Mutharimi kuma kiri metha ya Meru TV ningukurombera na gukwendera thiri na umbani. Yasa
odi anto meru county Tharaka Nithi county Isiolo county na Kinyambu county ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionde bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia gwe ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwa trangari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakwe nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Alright, ni kato kamurika magatheti nonto rere niregita bita wakabu mudharimi, thank you very much. Tore live mitandao ya kienda de Facebook, tuko live pale YouTube, tuko live pale na idire gi tigera comment yeku ninge kwithira kiruta ntomiri yeku ye Christmas nonto rere niregita rea konania wendo. Alright, etwambiririe na mantu igi ogima nonto inya tugita na mbere gukenera thiria mwiri ni gintu kia bata na ni gintu kia goro amu ogima ni utonga na ngatheti ya The Standard dio bongatheti ya The Standard ire njare nekwa iritegera Kenyatta National Hospital. Kenyatta National Hospital likana ya mbirirwe mwaka jo 1901 mbere ya mbirirwe igitwa King George Hospital igitenerea mukoloni 1901 na mwaka nande ire na capacity ya itanda ngiri 1,800 na nonto ni National Hospital na itengairwa kimincha kia mbesha baribari bilioni 21.6 na kwambire mwaka jo 2016 mwankana nditure ne cibitari ithirite igikorokera mathina nkutho inyo nyuma ya kwithira igitongero mbesha icio nthe 21.6 billion Kenya shillings na omtuko likana omtuko Kenyatta Hospital, Kenyatta National Hospital ni thera ikiudhurania mbesha kumakiri Kenya baraba itite kona mautungata ja ogima cibitari nene
between 40 million to 60 million on tuko 40 to 60 million on tuko rejeu itinga itenia nde ya 40 million on tuko na itekeroka of course 60 million on tuko. That is on a daily basis. Na ikirta on daily basis about 40 to 60 million kwe kanyamukara ka lawa kuma kere thirikari nene kuma kere treasury 21.6 billion na nande ni sibitari ithirite igitana mbere kuorokera kire randu na kire winyange bombeshe mwinge na inya laboratory shia sibitari they are not fully functional kana itekurtanguge pore batu kudere kurtanguge kire sibitari ya level ya national hospital at least laboratory ni sibatu kudera iki is fully functional niko ringa report yidirite iki adekode karatas ka the standard kiona ni mpangratano kire manto yeye ogima non totore manto yogima mbetegeria to dongo de page 5 non tunyayo irita nambre egotegera manto yeye ogima page 4 ni tanambere korokera ui na orubu bandite kambe kana kwanda itere kire hospitali Kenyatta National Hospital inya kedira one of the hospitali ya tobati kedira tugi kenera ningi kuga at least korena mautungata ja mega ja ogima ni dirite iri struggling hospital eri na madena kadhomba kana madena nkudho laboratory mpangaratano nene mautungata mpangaratano nene gwatuika inya nyuma ya kwethira ikiotherania more than 40 million daily upwards to 60 million na igitengerwa more than 21 billion bado iko na financial crisis nonto bwa mpangaratano yeye mautongerina nkujanio na thirikari. Tukitegera mantu ya SHA karatasi gato tano kenda tudire mantu jeige ogima likana ikwethirite kuri na sibitari irashiita wa Ghost Hospitals na bando kazi ipo ikobatu kwethira kukiageredo metatara kenda nayo kandi itwika of course itina okora kana akora batio metumira kwethira bakishio era kanyamu kaunti na mbere shughuli shao rira kuri na mpangaratano yeye rwangi rwa ogima na universal health coverage ni kwethira kidogo irina changamoto ina changamoto nonto bwai moroto joa universal health coverage kana UHC ni obwonka mukenya wa kawaida mukenya ora inya atina kabesha mukone baraba nara chini nokolika na Rwemboro 2022 bottom tukienda hapo juu kutoka hapa chini indi barabare benyelekite kiuchumi kidogo bado kazi ipo nonto bwa sibitari ile koringa okora kukurokira kukurokira kandi ya SHA millions of money ikaidira iki kidogo ikipotelea hapa na pale jare ne SHA sibitari koringa okora kukurokira kandi ya SHA inyekethira Kenya mamilioni ba akenye betherite baki register kukurokira SHA ni ba kaiba kwethira ba ki contribute kire SHA nonto bwa kwinyeleka kiuchumi likana kure na high cost of living na nde cost of living niyo yumete bottom niyo ire up cost of living niyo yumete hapa chini sasa iko hapa juu sasa cost of living kidogo wa Kenya wanapata taswishi ya kwethira bakiingia nayo ni manto ya Korea kandi ya SHA togotiga na manto joja ogima totegere na mpoimpo manto ya kithomo elikana placement cia senior school grade 10 nideketie kwethira ikimilikelwa na shiari bakiorua kethira kwena mushiari anina petition nara mwana aithirete akiplacement ni thirikari kwa kidogo kwena tashwishi ithire ikinyithia obishine ya mwarimu munene shukuru ira mwana arathomaira ki manto ya JSS ninge akaithira akimika appeal kenda mwana kwithira kwina iraita wa transfer kwina transfer window kana kwina window ya kana kanya kake
kama shiari kwithira gishughulika mantu ya guchinche mwana ni wapi anaenda na anasomea nini. Kwa hivyo STEM kana mantu ya kisayansi, technology, mantu engineering na mathematics, na kwa hivyo social sciences, mantu ya psychology, mantu ya sociology, history, kuhusu wanadamu kana utangamano, interaction with the people, na kwa hivyo creative arts na sport science. Hawa ni wana michezo, hawa ni watu wa talanta bani bagokirie shio bara by talented in that area mantu ya sports. So over 600,000 learners ni baidrite ba ki tonya kiri mantu ya STEM. STEM ni iranjia mantu ya science. Social sciences ni ngiri magana jana ja 37 nibo batonyete kiri mantu ya social sciences, na bara batonyete kiri arts and sport science ni ngiri igana ya 24 nibo baidite bagitonya kiri mantu ja JG sports. Ni 10 placement bora sukuru nashio igweta na mbere kuoneka itina capacity muno shukuru irashie task kana shie ngoge ya kwagiriria kithomo kia creative arts and sport science. Kidogo kazi ipo na skuru jama ingi jakaonekana jatina capacity ya kurutana mantu ja kisporti, na imwe itina well equipped laboratories. Watu ka laboratory ina mbureti imwe na ina pipette imwe. Mwana ende ationa mitochondria kidogo itakuwa tahabu nontobo kwedira laboratory rete ni microscope ni kimwako kiriau gikabandiko rito lab, lakini kitina reagents reagent ya itoshi ana kaba share reagent na ibuba ni baba inge watu ikanya reagent kuthira watu kutina effective learning kirimanto ya ki science. So thirikari kioro kwedira kiagiria mantu ja muno kithomonya ki science kenda laboratories na shio na mashukuru jaithira jarena equipments na ja facilities injega shia kwa gridia kithomo ki kuna rera rirega ria ana kwithira bagindithie na mbere kioto na ninge kwithira ba kiturikanithia na gwikirwa thumbi kwithira ni babuthitie bwega na kwithira nandi wakiundumia wa Kenya na wakifanya ile inaitwa national building ukirukira talent show na ukirukira kithomo. Bu manjigi kithomo reto ni ridho lekana January in the next 2 weeks, lakini tariki 12 nilio ana by 12 by dirite ba kirigiro kwidira ba ikinya grade 10. Kwa hivyo tutaona mambo itakuwa namna gani. Lile ni ligita ya mambura ja dhigonko nalikana nande igitare kuningana karatasi page 3 nika gutegera mantu jege gifts kana shie wabira bikwithira kidogo bigitegero bira anto bakura kenda baithira ba gift their loved ones igitenere ria mambura ja dhigonko nayo ni gokiria talanta kana artists betu shewa bibia Christmas tukurana kunywake indi nyakewa at least nya kewa kirina arts and craft kiko support African art inya kwendra kurina mwago na nkanya kire nyumba rira kangift yakau kare antwana. All right, euni itonere page 4 area dire mantu page 4 na 5 area mantu yogima na neto tegirere mantu ya ogima nande thikira bombere tutaona Singapore ina tukinyete kire rugendo ro kuna ilia tukinya Singapore ga tukinya Nairobi mbere na tukinya Nairobi nionga kuringa acio na cio cia kuriaria bondi ari itiro kiriro narua. County ya Nairobi iri na account imwe cia banki temo kana yele na tida to kana inya te 10. County ya Nairobi iri na account 174 bank accounts. Imagine 174 bank account na buni yutati na sheria bethe buni yutati na sheria account kwithira iri na all those bank accounts haikwena chiuria icio nthe ciabo nukona na orane
Controller of Budget Daktari Margaret Nyakago anathirite kidogo akiuga hapa kuri na winyangia na kwina shuria bikorwa yaigi 109.61 million Kenya shillings ira akuga kidogo mbesha hii eshiri watine boko ithira ikinyaga na kuinyangwa gukirukira ma county ja jonde 174 control of budget akuri shuri bia bata kuria no ntubwai kuri na account ishonde ira shiri operation by the way 174 bank accounts cia Nairobi tokinya Nairobi ligana ikurari na riboti kuma kiri ofisi ya control of budget kionania kiri 100% ya mbesha ire itengairwa makaunti mbesha ire chonde itengairwa makaunti kiri 100% ire itumika ni 2%. Ukoria 98% inashita kumbe makaunti ya yetu yana more than 3 accounts shia banki yende ya Nairobi ato kinya iri na 174 bank accounts na hiyo ni rai kumenyekana ndi probably chikinyete magana jaire no ntuire kumenyekana ni 174 kuringana na ripoti murekini ngazeti ya The Standard page 6 ile kumenyekana 174 ni control of budget akiwa kidogo pesa mushkila kuna kioria na hii kioria kia bata nande tokinya Nairobi na rugendo rwetu roita Singapore kana Singapore ina rokinya rugendo rwetu rwa kwendia assets cia kithirikari rugendo rwetu rwa kwendia shares cia company cia Kenyan companies kana kwendia public companies KPC and the rest of them ina rokinyete kenda tudira torina ira itwa infrastructure fund ligana rais awire irenda 5 trillion and by the 5 trillion okailia irandore ya Kenya ni 12 trillion so 5 trillion timbe cha nyingi mono kiri Kenya ni inya tinusu ya irandore torina ne tinya tinusu ya irandore torina reo ra retwikiti tiro retwikiti mbio retwikiti roro hapa na pale lukumba watu kaende kuna fuel levy kuna levy shiongeli hapa na pale kenda irandore indira rekirika over 12 trillion irandore Kenya towards 13 tuitite na ore tuitite na raroro nande rais William Ruto arawere we arenda 5 trillion kenda ndigore Kenya ya Singapore inde amboto map ni tia kwa karire minyanga ndi inya tuita tuikinya Singapore itubatu kwithira tukia ile nyuma you have to take stock of nara umete lazima umenye na umete ina ukinyete ina witite nande thirikari Kenya kwanza iriwa nande na ino tuitite Singapore nibo ya ita Singapore indire inatumite na inatukinyete na barabara ira tuiterete nirego turita meli kana ninande tuita baichikiri kana ibonda boda ni nini tutatumia ende 5 trillion sha infrastructure ira ikwero ikomakire wendie bo company cia muingi atalamu na thoi ba kiuchumi ni bakwithira bakiuria shuria nkutho bakiwa ni ma no ciendwe indire mbesha ina cio ikethira igitumika burako bahati kana ni nkuku moegeta na mbere kuinyangia mbesha cia muingi na twenderie assets cietu wota mtu aendete munda akainyangia mbesha cia munda utaona mtu aendetie inya gintu kingi inya ng'ombe akaendia ng'ombe nwe akaethira mbesha ira nacio amuria ni teithithĩtie utebu akaendia mugunda ukauria ni teithithĩtie utebu waelia ni project ire gwethĩtie ukariata nandere aenda kia munda jwabo nibu kiurege korua ni athoi ba mantu ya kiuchumi kana mantu finance na economics barioria ito kwendia asset cionde to kubidira privatization ligana actually act ya mantu privatization act of 2025 yugite manto ya ni ariti manto ya privatization kana kwethira assets cia muingi burai bati kwethira ikiendwa bokari kantegere na mpwe bura act ya ariti manto ya privatization nanto ni komite igerete yugite ati mbesha icionde
share privatization act of 2025 yote mbesha ishionde kithira ni shares cia company fulani ekwendwa kithira ni company fulani mwingi ekwendwa shares ishionde kana mbesha ishionde ibati wita kiri consolidated fund indi thikana na ndi thirikari riwa mbesha itita ki consolidated fund irita kiri infrastructure fund buni yutati na act ya privatization ya 2025. So first of all, it is unconstitutional, it is unlawful, it is criminality in entirety. That's the law. The law says so. Ukona ngwekera ngobiere kwa ya lawyer kwani konini. Eso rogelroa weta Singapore bando kazi ipo na chulebiri tubikurua anto bara mama mboga kwani alienda wapi? Watu wa bonda kwani walienda wapi? Kwani hawa watu vijana wamebeba wamesaulika. Sasa tunaenda Singapore bila wao kushughulikiwa. Hicho ndio hata vigweta la bere korua na korua kioria tiko menerua. Kurua kioria ni kurua atere kama mtu yawe erone tariria charuruku nitemantu jari kama mtu erone nteto shie kimenjuburu ekendenya mtu ekuraya agategera nonto yandiki na ntemo inene ni rugendo ruriko twitite nonto abonga keoto inye yugure theru yuite andika keoto gyaku na ntemo inene kendenya mtu ra matokite na roiro aile kibao kiu kiandiki your vision akethera akiumba kuthoma ini na andiki thei makorokoro yani andiki tena ntemo itekweleka nikilinja ni itekweleka mantu yabati kwedira ya iwerone ti akikudia kwena catch phrase tunaenda Singapore tumetoka bottom up lakini sasa beba wanaenda wapi vijana watafaidika namna gani na nikabalabala kari kutoka hata mbele kwedira tokikinyira AFCON inaendelea Jonte toshiege mishedo AFCON endelea ntereshia Morocco teto yuno igweta na mbele na Morocco unfortunately Kenya atuko Kenya sisi tulitolewa mbio so michezo na igweta na mbele kinyangano ya gikombe kia Afrika AFCON 2025 mambo itakuwa moto idhira tariki 18 January no itite na mbere yambiririe ingwitikia ni on when 21st narua 23 21st ni on Sunday ni Sunday yambiririe Sunday na nandi no itite na mbere mwanka tariki 18 January kwa kwethera kuri na finals weta na mbere gutegera Meru TV tukethera tugi kuthania results na miondoko chachamo ya nkindano bienine unbito akapo mudharimi thank you very much nando bata na mbere koromirira Meru TV nando wako tadura kuma mwaka jojo ambiriria na nandika to komilekelia mu no tothetie nyomba nteto erina igweta kada tuneka Meru nando wakitumike kuma kereni kiriwe na kimoni thank you very much angwedere ntuko njega royo on Wednesday bokethia bari na tere babu nwe akaithira kinyithia ithigithio niye pia naendelea hapa kule ngwedere ntuko njega ntamiso ntakule.